لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. خالق وانت كلام يغرد مجا افس مخلوق يمن تركن ادا قربن baymi humbuna gotuga meweni nakate meweni tarin arafa hutta meweni kame kurima meweni barakaten annani kama mi shamsul ma'arif al kubra ga onnane bayan koppa nama sei kanaidigen puri buhutan dogu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakula bafa wakke kankamuga kankan kurumuga hengir war balain kore malu dakiya on dannani ei dini kame nune eyakunga miha kal libene sawabe darmaen nonnane algonme mi kiya gota maru dwa deburi mi debawi ma tedu ma kirja rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadato mi ham kandayge guri aslenne bid'atake rodigan waluma famwaggan waluma kuredigan waluma bahutan jehuma kihaj jehuma kash jehuma mi hatta nahi kurabba fa kandatta awgunu mikiya bandi mahana dafugati begen eyaki awgunu jannawani ei sah hadith nune ehem begen islami gina dawlat tawga wawlani muni madwa ko fadan talqin nukiya awgunu sunnatan tanuga talqin udarwa adu awgunu han ena mas awgunu miya kolon je awgunu nukiya e awgunu sah hadith ko nima muni awgunu amale nukran awgunu mikiya bandi mahana dafugati begen eyaki awgunu jannawani ei sah hadith nune ehem begen islami gina dawlat tawga wawlani muni madwa ko fadan talqin nukiya awgunu sunnatan tanuga talqin udarwa adu awgunu han ena mas awgunu miya kolon je awgunu nukiya e awgunu sah hadith ko nima muni awgunu amale nukran firhen beterei anhanna eggota emihun uregota sha emihun hedungara gota hedungara mihunnaga adi anhanun beterei firhen uregota emihunna adi firhen ala gota hedungara mihunna bis ma'allahu ta'ala labbi Allahu ta'ala labbi muge maanayaki ekala rahmatun beru kurebu Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi Islam dina اتهكيا في مهتي يبيه إيمان كان سلامته هنا نبيا تهم بما ينهم سبي كافر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فإيمان بجمع مستكنت يدانهم الله التقوى ورباسه ولتنظر نفس ما قدمت لغد ما دم يتكى نفس قرني كنك متو بلاشه حساب فراشه تما قرا كانت كامت غافل الواسه تما إلهي رحمنيت جنتو قرني تما جامل نفس جدمت قرني بلاشه